Vuk Stefanović Karadžić rođen je 6. novembra 1787. godine u Tršiću u višečlanoj porodici u kojoj su djeca nažalost umirala. Porodica Vuka vodila je porijeklo iz Crne Gore, iz Dobrnjaka. Dragi moj, hajde da mi njemu damo ime Vuk. Možda nas jedino tako zaobiđe ovo zlo što nam se zadesilo sa djecom našom. Bog da im dušu prosti. I da ih u vječno carstvo primi. Saglasan sam s tobom, ljube moja, neka bude Vuk, neka bude naš dragi Vuk hrabar, da izdrži ovo zlomuđarsko vrijeme, neka bude snažan, da sve svoje muke savlada, neka bude oprezan, a opet društven, neka bude dosljedan i slobodan u isto vrijeme, bude našem rodu srpskom na korist. Rođen je u vrijeme zlo i mučno, u dane kada se činjaše da je skoro ugašen život srpskog naroda. Vuk je stao na snagu u vrijeme junačko. Pokaži mi, dobri moj rođače Ivto, kako da naučim glagoljati kao i ti. Sjedi. Krivi moja, uzmi pero pa ćemo zajedno naučiti da glagoljamo i ćirilicu da pišemo. Az malo az, az veliko az. Da čujem vas. Az malo az, az veliko az. Az malo az i az veliko az. Ne čujem sve. Az malo az i az veliko az. Da čujem vas. Reci mi, koja smo pismena do danas učili? Az buki vjedi glagolj dobro jest, živjete zelo zemlja iže i kako ljudi mislješe, naš on pokoj rci, slovo tvrdo uk u ferš, jer odcičev šta šča, jer jat je ljus, o ja ksi tita ižice. Na početku prvog srpskog ustanka Vuk je bio pisar kod hajdučkog harambaše Đorđa Ćurčije. Iste godine je otišao u Sremske Karlovce da se upiše u gimnaziju, ali je sa 17 godina bio prestar. Jedno vrijeme je proveo u tamošnjoj čuvenoj Karlovačkoj bogosloviji. Kada je Dositej otvorio veliku školu u Beogradu, Vuk je postao njen đak. Ubrzo je oboleo i otišao je na liječenje u Novi Sad i Peštu, ali nije uspio da izliječi bolesnu nogu, koja je ostala zgrčena. Hrom, Vuk se 1810. vratio u Srbiju. Pošto je kraće vrijeme u Beogradu radio kao učitelj u osnovnoj školi, Vuk je sa Jeftom Savićem prešao u Negotinsku krajinu i tamo obavljao činovničke poslove. Nakon propasti ustanka 1813. Vuk je sa porodicom prešao u Zemun, a odatle odlazi u Beč. U Beču se upoznao sa priprosnom Anom Marijom Kraus i sa njom se oženio u katoličkoj crkvi 1818. Vuk i Ana imali su mnogo djece, od kojih su svi osim kćerke Mine i sina Dimitrija umrli u djetinjstvu i ranoj mladosti. U Beču je upoznao i Jerneja Kopitara. Guten Tag, uče. Was hast du mir gebracht? Uz Kopitarevu pomoć i savjete, Vuk je počeo sa sakupljanjem narodnih pjesama i sa radom na gramatici narodnog govora. Godine 1814. je u Beču objavio zbirku narodnih pjesama koju je nazvao Mala prostonarodna slaveno-srpska pjesnarica.
Pomaže Bog narode. Recite mi jednu narodnu epsku pjesmu kako bih mogao da je zapišem. Bože mili, čuda velikoga. Kad se đaše po zemlji Srbiji, po Srbiji zemlji da prevrne i da druga postane sudija. I Srbiju krstom prekrstio i svojim krilom zakrilio, od Vidina pak do vode Drine, od Kosova pa do Biograda. Vako Đorđe Drini govorio: Drino vodo, plemenito međo, izmeđ Bosne i izmeđ Srbije. Naskoro će i to vrijeme doći kada ću ja tebe prijeći i čestitu Bosnu polaziti. Iste godine je Vuk objavio pismenicu srpskoga jezika po govoru prostoga naroda napisanu, prvu gramatiku srpskog jezika na narodnom govoru. Iduće godine je izdao drugu zbirku narodnih pesama pod imenom Narodna srpska pesnarica. Svestan nesavršenosti svoje pismenice, Vuk je prihvatio primjedbe kopitara i drugih naučnih radnika, pa je uz prvo izdanje srpskog rječnika iz 1818. godine objavio i drugo, prošireno izdanje svoje gramatike. U rečniku je bilo 26.270 riječi koje su se koristile u govoru naroda u Srbiji, Sremu i Vojvodini. Ovo drugo izdanje gramatike je nekoliko godina kasnije, 1824. godine, na nemački jezik preveo Jakob Grimm. Vuk je u njoj primijenio Adelungov princip. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano. Raniji pokušaj, poput Save Merkalja, su bili nesistematski i neuspjeli. Vuk je smatrao da svaki glas treba da ima samo jedno slovo, pa iz dotadašnje azbuke izbacio sve znakove koji su se pisali i onako nisu imali svojih glasova. Godina 1847. je godina Vukove pobjede i godina u kojoj je konačno dokazao da je srpski narodni jezik jedini pravi jezik Srba, to jest da je slovenosrpski jezik mešavina ruskoslovenskog i srpskog narodnog jezika bez čvršćih pravila. Te godine izdate su 4 knjige Vuka i njegovih saradnika, prijevod Novog Zavjeta sa crkvenoslovenskog na srpski jezik, autor Vuk. Rasprava o jeziku, Rat za srpski jezik i pravopis, Đuro Daničić. Pesme Branka Radičevića, Gorski vijenac Petra Petrovića Njegoša. Beč, 9. oktobra 1833. godine svjedodžba, koju mi, dolje potpisani, svjedočimo da je poznatog srpskog spisatelja, gospodina Vuka Stefanovića Karadžića, prevod Novog Zavjeta na srpski jezik čist i pravilan i da je naša volja i želja
da se pomenuti prevod na svijet izda na polzu jezika i duševno spasenije srpskog naroda. Potpis: Vladika Crnogorski i Brdski Petar Petrović. Pored rada na reformi srpskog jezika i prikupljanju narodnih umotvorina, Vuk Karadžić se bavio i istorijsko-geografskim radom. Kao učesnik prvog srpskog ustanka, Vuk je spremio ogroman materijal o događajima sve do 1814. godine, kao o vladavini kneza Miloša Obrenovića. Godine 1828. je objavio rad Miloš Obrenović, knjaz Srbiji. Od obilne građe o prvom srpskom ustanku, Vuk je izdao samo jedan deo, praviteljstvujući Sovjet Srbski, u kome je opisao najvažnije bitke iz prvog srpskog ustanka i neslogu između srpskih starešina. Vuk je poznatom nemačkom istoričaru Leopoldu Rankeu dao materijal o prvom srpskom ustanku Ich habe eine Liste über der serbischen Aufstand gebracht. prema kojoj je Ranke kasnije napisao svoje delo Srpska revolucija, Die Serbische Revolution. Vuk je bio cijenjen u Evropi. Biran je za člana Berlinske, Bečke, Petrogradske akademije nauka. Primljen je za člana naučnih društava u Krakovu, Moskvi, Gettingenu, Parizu i drugim gradovima. Odlikovan je od ruskog i habsburškog cara, od ruskog kralja i Ruske akademije nauka. Dodijeljeni su mu ordeni knjaza Danila I, orden Svete Ane drugog stepena, orden Crvenog orla i orden Franca Jozefa. Godine 1861. dodijeljena mu je titula počasnog građanina grada Zagreba. Moj srpski rode, zar ste me zaboravili, zar ste moj trud u vodu bacili, zar vam je tuđe pismo draže od rođene ćirilice? Vuk je umro 7. februara 1864. godine u Beču. O Srbi moji, jezik je hranitelj naroda. Dokle god živi jezik, dokle ga ljubimo i počitujemo, njim govorimo i pišemo, pročišćavamo, dotle živi i narod. Može se među sobom razumijevati, umno sjedinjavati, ne prelazi u drugi i ne propada.